Ai si dunu aing martelefon borngin ngaborngi pasay martelefon dobi isi dunu aing onate bah marhua do tulang martelefon borngin ay narung guna aing na terjadi stok ki jomada asa huangka jo telepon di tulangon beti yarong na peting di huta asal matoho. Halo abang lagi di mana? Bah ay hurus sayang. Iya bang, aku kangen nih. Abang di mana? Amak tay bah, au pitu kange kied do hasian. Holak kubigi pi memak suaramun ngapala tung las rohaku. Ah bener nggak sih bang? Benar banget sayang. Kaulah bulanku, kaulah bintangku, kaulah matahariku. Ah masa? Buktinya abang nggak datang. Iya sayang, abang pasti datang. Tunggu aja. Ehem. Bah, ngawa kabar tulang. Sehat do tulang. Molo mau pup tulang, sehat do. Do borupe sehat do. Neng makatai tulang tu borum. Unang palaga busiaw. Ngahu boto songot dia pangalahom. Si patamar pikir ho. Bereng gelek mon. Sudah ngabel-gabel ga. Nasok boto makonon. Pikiranmu diriku homa au selingkuh saya lalapo cemburu buta ho. Nama baik ko sega habe Roma anak boru saya diriku hona mora. Ah kreditnya ini mah yang penting kan gaya biar jangan ketahuan banget kita ketinggalan zaman sayang. Kare jomar leha pasariamu habis tu pulsa tenda ni hala di hosudena so adong be di hoila. Yang gak mungkin laku tolak. Sudah pangomu aku sampai hati hoba sudahon diripu homa biarau oma sifat ni ama. Alah, udahlah, bilang aja kau mau berantem. Imaho asal nggak ketahuan.
diriku ho namora. Dia salah sendiri dia. Udah tahu dia saya susah, ngapain dia mau? Kare jomar leha-leha, pasariamu habis tu pulsa, dan ni hala